Urteko plazan, martxoan sortziko deialdi moduan, batez ere egunean bertan greba feminista bat iteko zailtasun gehiagiko duen kolektiboa ikusgarritasuna. Reivindicar nossos direitos, que é setor totalmente invisível, precário e que não nos hace caso, ¿no? Então, decidimos venir de uma forma, em forma de bailar, de cantar, para poder reivindicar de outra forma. Direitos fins de semana livres e festivos que não temos direito, também direitos de salário também que não é justo. Há chicas que trabalham praticamente 24 horas, diretamente de lunes a lunes, sem direito de sair à calle. Então, não podemos nem reivindicar nosso direito de ir à calle dia 8 de março. O coletivo, podemos dizer que agora estamos com mais força, não? Essa união, não? Família também, somos bem família e tem essa cumplicidade. Jubilatuaren gainean jarri da fokoa aurtengo martxoa sortzian, iaztikan aldarrikapen handiak aidea egiten behaien pentsioak hobetzeko, eta gure kasuan emakume pentsio dunan jarri nahi izan dugu fokoa, nola sistemak bi aldiz jazarte joan, ez da? Martxoan sortzian emakume greba egiteko eskubidea dakola, 11 arrazoi dauzkaula kalea ateratzeko, bai greba egiteko, eta bakoitzak beretikan greba egiteko modua aukera datu bezala. Gu konbira egite diogu emakume denai kalea gartzeko, ekintzetan parte hartzeko, mobilizazioetan, baina hori posible ez dutenak, amatalak izke ditzatela palko egitatikan, eta borroka feminista bere eremuan ere aplikatu dugu bezala. De cuidados, creo que me voy a esclavizar. Resistiré, erguida frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré.